گهی دیوانه وابستم، گهی در حالت پستم، گهی با غصه پیوستم. خداوندا بگیر دستم. گهی دارا گهی نادار، گهی چون گل گهی چون خار، گهی سالم گهی بیمار. خداوندا بگیر دستم. گهی در زیر بارانم، گهی ره دور پزمانم، گهی آمد به لب جانم. خداوندا بگیر دستم. تو رازقی، تو رازقی، تو رحمانی، تو حالی زاری من دانی. رها کن از پریشانی. خداوندا بگیر دستم. سفیدی میزند مویم، غم دل را به کی گویم؟ به آب دیده ام شویم. من هولیم خدمت شما گفتم. سلام علیکم برادرای مهاجری که ما را تماشا دارید. به حق این برادر بازم دعای نیک فراموش نکنید. برادری که اکای نور محمد در شهر مسکو تاکسی کار میکنه. 4-5 ماشین داره، ماشینش از نشان میده. کسی که حجتش تمام شده گرانیسا میروه، تاکسی بوارینوک نداره، مرحمت در این نمبر زنگ بزنید. اکای نور محمد نمبر رو ما گپ میذاریم. +7 926 319 59 61. اکای نور محمد نمبر رو در این نمبر هست، زنگ بزنید. ان شاء الله اینو ما سلام رسونید. خداخواه با یگان چای ما ایرانی باش زودای نورمالی ماشاءالله دارم اینجا بشینه. من شو دارم وجود نداره بیشتر کام میکنم. خب یا رفتی من هم شکر ان شاء الله خداخواه دعا کنیم که دعای شما در اجازه شما رو نگهدار مشکل فراری بشه که نه غلط بشه. همچنین شما دوستان رو همش رو من امروز کردم. بعد میونی من اینجا دکه چی داره بو جلسه کنیم دیگه گریجا. کدوم وقت جلوی کردن که جلسه کنیم؟ در تو مورا گریجا جلسه کردن؟ این شمی تو دو موزه را دیدمش. من دو موزه ما رو گریجا داره بچه‌ها. من شکر کاملش میکنم. بعد بسم الله میگیم تو سلام کنیم. گریجا. پای تاوی ما کالته دیدیم بچه‌ها. دست. Kapıda taraf çapa. Suta çıkartacak. Suta rosta. Rosta. Arkadaşlar rosta. Sırası deriz. Pardon. Pardon. Arjumani kır. Kim? O anlatı pardon. Ana peşini bırak da zemin burası. Ne böyle göçüyor tam oraya? Ana buna kır. الصورة خفيفة. بسم الله الرحمن الرحيم. معناها الشفاء. توقرا؟ باقي جوتها. أنا مجرد. عم ديسك الجاجع نزل يبو. همون جلسه زدم من. گریج رو گرفتم باشم سرش پیدا شده گره. دو گریجش دیگه. سر. بار قبل گرفتن عجبا کن. تو چه کنم که خورم. استوپه. برای کی مختن؟ بارو پوچرا. بارو یاچه بلند. عايز بيخش. انا في برضه نخي بود قرشان ياتوني ان شاء الله. بردور اوه ما شاء الله. بس بخوركم. یا جراحی که کردگیم بود برو اومدم گریجا بشی. یا برگم بردا شام دو بردا أنا بيقول نه خوب سجده نماز
Peşini tablası, peşini bu bırakın. Okey? Bu işin. İşlemiyorum. Kadmış. Bu sadece kalın zoruna problem var. Tam zoruna ki bu kolu şansıma zaten. Bu kolu şansıma, hazır o şansıma. Doğru saçma zarar gelen o kol. Tamam şey var bu ta. Bu bir şey. Osta bu tokta. Oh. Her dışına meyvana. Sakın. Ben zorla sıkış problema doğru ne bu kadar. Anlatayım. Zam zona ta problema ho bakın. Na, malum yok toy kino. Kesi dalili de. Pois. Ya karamsan. Hangi boca doğrusu ne ki? Bakış kesin. Bakış. Boş doğrusu. O'zi samolyot makina rost посадка meyda. Ayga uqtimala? Vahshida посадка. Bismillahirrahmanirrahim. Qo'lini ozod. Bitta samolyot nazaraysa. Tursa. Hoppa. Hoppa. Sap. Evet. Bu çok uzak şu. Nerede aslanım? Boyusu. Harçamın. Nerede aslanım? Bir şey. Sas. Nasıl bitiyor? Sat. Kupfra. Obinemet. Bismillah. Alırız kolye gidiyor da. Kuna bakıyorsun. Kuna. O istiyor. Ay maşallah. Ay maşallah. O istiyor. Kamşa. Kamşa. Maşallah. Ham. Oh maşallah. Pardon. Hep kan tavzan hoca. Damış hoç da bavar kine baradoro vakal lakem bir pıtı şatakat bizlerine ha? Şöyle maşallah. Krasavcı. Acayip şey değil mi? Kadavan şifa tutar. Ne ki çigası tanımayız ama. Çigası be çigası ne? Yok ki prakata yok. Prakata. Diyorsun. Aki inşallah be çigaz bilemiyoruz ha? İnşallah. Müşkülün baradoro şifa cünübi Allah'a. Hem baradan çigaz kapıman kıdır aşırı ve çigaz yokmuş metim. Aki çigazı prakada metimmiş akka. Her daha xeyr barodar doğu boşen barodar inşallah ifroz kardeşim olman şifa cünübi Allah'a. Her ısga xeyli cüde kantı fanç kadyan kas poçoşa polifman zaten hiç korona kadar fanç kadyan. Xadaman ham odamlar tafik emon butan ki diğer ra boyun falan da kanan xazon rafan. Bu vakit devam ekine. Ben de hiç nemiyor.
ای دست ما میایم خاک ما سبب میشیم ما حرکت میکنیم برادرها شفا کاملشون تا برادرایی که بیمارن در جگاه خواهند شفای کاملشون تا برای برادرایی که هستن که شفا نیافتن به امید نشین شما آرزو کنین یک برادر شفا یافت آرزو که بگه پروردگار من رنگ اون برادر شفا آمده شرطه که تو بگی ای بیزنس ای دروغ ای نمیتون میخیلی گپ خبر خواهی نگاه پروردگار غضب پروردگار نخیزن این کاری پروردگار این معجزه پروردگار ما سبب میشیم ما با امیدیم هر یک بیمار میام و با امیدیم که او شفا بیاد خیر خداوند نگهدار باشه با خداوند خدا تا نواره ماشاءالله شما مادی سلامت باشید خدا نگهدار پاکستان با پیش درست رحمت خدا برکت بیارید